ng poko lapat ko anang cancel tulo so tas na mo. Oh. Nilun bini la bang so sai kideng ko la ko no. APSC tiri pipen pada central committee pen. Itu manang tingkat sai ini tu Karbianglong Disease Constituency lapen di Masau pada NC angkang itu tour program itu selam no kasi ATP itu lah bangso atur program long ke endpoint of higel lah no ATP ke Save Karbianglong pejak not dia posisi Save Karbianglong mate Karbianglong pejak not pada bangso ATP endpoint of lo ATP Karbianglong lo asam tinolong tadi amu tinolong tadi itu pejak mana tadi ini tumlon ini lo Karbianglong lagi 6 sidul area di kapini 6 sidul kepang tangki ya pansi kam kempi kangjang lo lapen 6 sidul aja kong pari bom lo di lasi itu labang su 6 sidul kepang tangki jap kena jok itu lo akhir itu su kangjang lasi labang su asik dulu aja kong kepang tangki ya pansi itu labang su Dilution of 6 sidul ini Karbianglong ke 6 sidul aja kong tipa boblok cita 6 sidul lalu itu pinglong akhir itu maan ban lalu dia posisi Save Karbianglong buat hesi yang itu dengan itu mah tapi low quality education ini Karbianglong lo bicaranya gimana abis ping kangjang asal di pekam lo indai ping kangjang lo lasi labang su lo quality of education pen Karbianglong akan pecah lo apa bang soalan lo abis itu border enforcement adi ahoy bini nanti pet di aron ribe nanti pet untuk kangjang lo bukti kangjang lo abang so border apan pinyar niyan da Karbianglong autonomous council pen ini hirti lapuson atung claim kekelak ahoy adi hirti lapuson at makam claim kekelak lasi lasun mang chokche lasi ahoy adi hirti lasun pincong lo lalu lapen ke economic inequality pini Karbianglong laki kacing hura mona cokoma mona sikami pini pacing barbe komane akhanda ma phasi chipirong ti komane arleng ke akhanda ma chipirong ti arleng ke ahema sorphan asuma raphan apisa tohan tu sonse family phasi tu chipirong ti stame rad apang ke latu kelang bang pandu asi economic inequality kan Karbianglong phan pe chakno ala bang sa lam tu kan polo lalu lapeng ke lack of business opportunity for local di Karbianglong paper behak ikleman astame local dak amu dan kigonte awar saya masih long le lalu peglong lo dokan kido pono kontrak kam claim pono supply kam le claim pono ason telong stame business ahin sedai itu long atke itu opportunity long dunde mada awar sai long dunde lasi lasom akheno dak asai pen Karbianglong arah depan mati Inglong arah depan indigenous arah depan becok lo lalu lapen ke langsung ada si non payment of salary to teachers and employee teachers itu apa salary kita pay apa yang kita pay ciklo kesana ningkan sirat ciklo yang trokan an pending langsung ada taksi ningkan soksi ningkan narket teachers itu pan lo tandang itu pan salary kita pay dan ngecok apran amu kita am dulu langsung menjadi customer tu man lo kitanja apa sini isi kisak nak tu langsung menjadi cuma customer tu lo kitanja kita kami pakai dulu hook itu kita mau langsung langsung menjadi Karbianglong kan pecah lalu lapen ke lipodusin di arleng ke non Karbianglong autonomous council CME mendanglok katup kabe atu amethang a family a fancy kontrak cipicot amethang a family fancy sakuri cipicot amethang a family chalangcot langsung langsung lipodusin bangkit berdiri nanti Karbianglong pen langsung cokcik lasi Karbianglong pen langsung lipodusin dan pecah lalu lapen langsung ada taksi one man su ini Karbianglong ini wena mo ni si Karbianglong cerai dia asong tina mo nasi kami
lapuson ora dulu bangki Karbiang Long kan pejok lo. Lalu lasin ini tung pini lakaduk kawe Karbiang Long ada nak isung kape Jogja fancy APS party karjap tiblo tubom lo lasin non itu homosting kar sok ben MPin itu bite and tour damji homosting long ke damji lai huya message itu pi damji lapen akathe naya bangke non ki bangji mars achiklo tarik unkoi APS mega rally dui hala bangso rally ke lake hemprek rally 6 sido farman rally lase Karbiang Long arat atok anno kido hemel jangre pen janglok kidu kelak arah doan hala bangso rally long make bang pen nangji jongsi hemprek nang bekji kulo dante mars achiklo long ke bangji tarik unkoi adin ke pholuni APS ban hedung rally bidi hala bangso rally long kadu kabi hemprek nangji ko Karbiaso an hemprek nangji ko tribal khai an indigenous an hala bangso rally long bang pen nangji itu isi bet do pensi kampen nangji lalu bolong teh itu makin nangji ini Karbiang Long arat akar naik lagi hemprek lo article 244A laben 6 sido rona teng pen kiche so hon portali pun amen kan laka duk kabe akam ke tunji apan si APS tu kam klem bom lo lasi non ke bangji masa itu tarik tu koya bangke duk kabe Karbiang Long arat ana pan ke thaga la halo nang tung do an hala bangso arni mithang asai do antame chi ora hemprek farman pora hala bangso arni nanti dong dunje pansina la dunje kasi Karbiang Long arar pan itu bachie te kala kasi pinsin dak itu arong sipin sin tu re ko bar pangchen ko itu homos pin damji das hala dak na dum da duk kabe ana dong dunje pansi pani bawal homos pin da menon sigra pin hong dong rang lo kasi itu dalo kasi la pala lamte pansi lamte galan ko nanti pinsin dak ko